Ingdeng Plikya Rakethom Karbi Chaman Ramsing Rongha Phan Poho Phungpon Tanglo. Di Futan Committee Chokomar Lapen Town and Country Planning ay Emangbong Mai Kangni. Karbi Khai Tuman Nimamen Bari Thi Puki Hok Ponja Phan Di Furong Supialong Armu Kachijeng. Kardom Karbi Prime Time along Penili Virban Krupi Donarjik Thabir Tang Ton Pen Penang Arni Rong hang rong bong rong ara along Karbi richo kawedera jok ing thai dang asonlo lasi sinod media tumpen penang an richo theng rig deda phi apuna chak chokli mabang puram sing rong hang aphansi aram pharo tumpen mati jong ni phaing kora chok arni richo man bat ponsi poho phung pon tanglo habipi along ri nokterang sarpo rong hang rong karidang sarthe rong hang lapen kasang teron piatumas poram sing rong hang methang hemalong laso sai pachun ponlo Mati Johnny Pine Gora Po Arni, Wrong Sart Helapen Mekar Pen, Wrong Rak Pin Pomaratum Han Kangtum Karni Padosi, Mati Johnny Pine Gora Chok Arni Adawa Por Peranke Seng Wrong Piped Wosangtar Langpon, Wosangtar Angtek, Kiklo Par E Pratsi, Wrong Raganat Kapang Langtek Klang Pusika News upon Pachini, Ram Sing Wrong Hang Kekedam Tang Suri Hinira Hini Lapen Suri Hinira, Nerkep An Karbirechu Arpu Klem Ponlo, Ninkan Nerkep An, Metang Hemarid along Chedosi, Putot Richo Mana Peng Deng Pontulo, Nonamat Alang Lisomar, Pinso Bang Prilepen Suarlo Bang Hini Doposit Chini Dun, Chintong, Amri, Killing along Ripen Danglok Tibokterai Ahavar, Habipi, Umaha, Rapati, Soplit Umchera, Nokbare Penta, Nang Chitong Dunsi, Richoa Pan, Amana Peng Pen Nang Karchodun, Aningarong Kachipi Tek Ponlong, Nokterang, Mitanga Hemalong Sayang Deng Ju Dedapin, Arigang Sam Porpai Ketama Porsi, Rong Hang Rongbong, Rong Rak along, Richoa Mana Peng Pen Arlu Damlo, Nokterang Pen Ke Barhood, Umaha Long Rialong Vul Ponsi, Rong Palelo. Karbia Khai Nimrokom, Jutang Jubat Kaching Hon Lapen Kapang Tangalong Kachirap Kachitudun Jia Phansi, Kisara Porsita, Richo Mana Peng Deng Dunang Kok Lupusi, Akimi Karbi Richo Ramsing Rong Hang Pen Pachini. Karbi Richo Nili Kaman Sapon Khai Kaching Hon Jutang Jubat Kaching Hon Nasi Nili Masita khai cái nhà họ là như bên sĩ non pin làm là con cái chú đây đây mà hôm bằng một sao cái bị can là sẽ được khai kỹ đủ là sẽ là xóa khai được tăng như vậy khai ở đây ele cái căn tổ mồm là xong xuân non là tăng xuân cho bom đó đây là cái này ra ra từ cả biển hai khai lâu nay làm phát triển Cerap itu pensi, itu lah kabeh kai, kacupan ini, kacupan itu ini, kacerap ini, kacitu ini, nilai ricu boleh kontak kali, ya sih. Ada orang, ini ada cuci ini tu, tapi ini tak sah. Kalau kita nilai tak, kai kacupan aja ni sih. Kalau sih, karena kacupan kalau sih, tuan kabori boleh lah kabeh kai apa. Karbi hari khai là số ayo tang yubat bisa kita kacing hot so ayo tang yubat kita kirim tip ulai pan so ke mansi ini kom kecui kasih rat dan ini lah ni isi long ni long pat macam tong amri pan ni nombor yang kan Card News of Herang ke Hundor Sinkro Hamren Pen Nang Kilo Birta. Matijoni Pine Gora Truck Arni Tili Sia Porpe Aninkan Di Town Committee Chokomara Tumbai Nong Kilong Le Dead Pen Non Malam Kachesonga Sai Kedenga Putak Town and Country Planning IEM Lapen Chokomara Tumangbong Kaching Wai Padopon
Town and Country Planning IEM roton teron la pen Town Committee chukomara tum angbong kaching vai pon along IEM teron na hin pen pherang kya thengno lam the jai pon alang li pen lam the ki jai pon ke Difu Town Committee atum bai nong kilong ver je phan Difu Town ki parlang kang ke do kadok ka vera atum apora teng pen tax ki pi ver je phan pachini la pen Town Committee chukomara tum pan sita me pini ari kang sampen ki pang ter side deng pon thura Difu Town arlo puthot kang thir at ver je phan chukomara tum phan chuningri Town Committee chukomara tum ta puthot kai teng sai ki claim pon thu je phan lam the chipidun rinti Lalo, last so strike abang hedi town committee, food town committee strike on head chemically, like penangan ajiding pela apor penabang ke strike dubom lo, la celery puthak abang ke dak di food town dwellers dak kidu hem kidu atum hanja nelesi appeal do, dak kadu ko beta dak town committee tax holding tax abang ke pinai regularly and clear nangi alalitum jong si laso corporation do pulote litum dak town committee staff tum hanta litum secretary pen abang ke litum alalitum jitu kilong mime adol mahabata litum clear bom unji and nason thot problem abang ta mo pita abediji usi asabang ke nelik kadu ko dak citizens of the town committee town area neli especially neli hinpen Kichunigi la pohelo de kadu ko beta isi responsibility enangi je la hai tum employee tum ta family do la tum ta kisuli nangi la tum ta homesa do isi la tuma homesa aputhak ta mathaponra kadu ko beta isi menang responsibility pura alali tum menang tax holding tax abanke bibom asonte ba clear bom asonte pini laso homesa banke aduji polo. See, lastly, I appeal to all the good citizens of the Food Town Committee that be little bit responsible and come forward to pay their holding tax. Wan ilitum IEM mate fulum bayong IEM alangli kinkan clearance mate rada phan kachiningri mate rada phan appeal sipi tanglo alangli kan mesen mate jumesen thirklong alam the itumanang than ponlo ada employers tum apan Yung hayang spending kada ning pati anutin ta responsible do ada difu do arar tu alang seng tuing pon lo kasi ahok lo pipon bek nang po ini town committee lo nanar lo apor ada jiwai cingsai mai pa tu pon lo ada itu mai pen dak town committee lo chokamar tu pen town committee lo chokamar tu mane di charge poning tu sarang ni ana tu pon po pen nang itu ta sar tumpen ching lai lo si so ching mai long pen nang itu non ke na pen ye si matha pon po sai len pha ini sarwang pen hedi sarwang lo la pen ke paper pin ini nitum kadu kawi stop pen nang ching lo hai nang than lo mu mi lo ko son te claim nai ku puma jat ma la pen ke tax ko son pen si tax ka bu au lai ma la hai ta sar nang than lo la pen sara mi thang ma ti chai lo mane tax town committee employee tum han dormha ka pa pg ko son pen si tax pa wangi ma jat ma la to assistant bangge sar ni tum officer phan than ka ni lo la si pina pen paper tum da kam claim po se kroi lo Karbi khai tumani mamen bari the puki hok ponjia phan mati jongni phaing kora truck arni ada por phai keba por pen lumba jonga klam Karbi kur pho hemtun pia long pen difo hitian armuka chejeng padopon bari the chin thong sing bamon amai phu chatro sing rong pe hin pen pherang kya tum karja hud lam the ki jai pon ke Karbi tum ta anim dovek la sia prang arni nilip nihang chin thong rong khang ki thek keria tum pen penang ana phong ching waisi Karbi tum anim isi thik vet nang popwa mai padopon bom pen api mati jong ni phaing kora truck arni Karbi pulote poramputi pindeng support isi vet sidonang popwa lam pen si armuka chejenga sai padopon lopusi sankur Karbi ara tuma phan lam the pachini Karbi hampang topik lo dak hem mukrang ador par pen chenglok ke hongharia mai lason dolo lapen pata kaka karki pijo mai dolo lapen barite chinthong singbamon lapuson amai dolo lapen pata non Karbi honghari youth council puta dolo lason si kapek dhorom klang bomlo sita pinya ani anta idi tum ipia men ikomen chichini nedalo hok pet bangke upia dhorom lo Karbi tumke lasini tum barite chinthong singbamon ahin pen idi tum patir pi konsep kalilo idi tum Karbi khai am chungrum peta isi litum singwai cingsai sina lapen itu litum yasa isi bet athorom te isi litum rengnang jene ka example laki mesin example PG
Christian potum ta lang tum da ke khoi ke hem pu Yesu Kristo pulo Kristo phan ke khoi et ke Christian pulo labang so Christian along ta lang tum ta ham phang kapek dolo Presbyterian dolo Well Mission dolo Baptist Mission dolo kason se ham phang kapek dolo thik la son dak thak ni tum aron ba rim along sitame ni tum hem phu mukrang dolo hongharia mai dolo kaka dolo bari che chen dong sing ba mon dolo lapusan kapek ham phang dolo sitani tu ka do we pena ko cerap petsi isi ili tu madhoroma men bilo nang pusi hal bang so men bang ke pulo bari the bole bilo nang pusi pini ni tu bari the pusi bilo laso bari the am hang ka patek la ke pini taring pora truck mati yong chikru ningkan suri hilinda ke kan truck si laso ningkan se pini helo ni tu ke ceng lo nili tum Karbi Anglong apan message ki pikang tung ke la helo je nili tum ke labang so adhorom pen si ili tum isa bailo te chitom nang kon jene ka ili tum Karbi labang so bari the pen ko pipi si ili tum apan ali do hala bang so ale ke do ke ili tum ke eli tum chaki chupiya aso kasi Karbi ka phejo pencil so dhorom ke ba asa hala bang so dhorom bang ke dadak peni ri tumale ke longnam ke lalo chujun chupu ahut la so khoda bang ke bari thefan ka ki hoteli tum ke hola dakhalo ili tum pindeng sumpot ang cheng adem lo pindeng sumpot ki bi polam bang ke hala dakhalo ili tum ke la saran thoka hot ili tum peri pisi hala ta tum chadom chadilo lada pensil itu pindeng sumpot mo pirthi menda kang seta chanang ji ku bana joksi pini ani ke Karbi khai do an bang ke ili tum pindeng sumpot chelong non malam sopor pandhina parman bir tamu interpenik sina Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Orladas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে? ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Pihan amo piputat bir talong wang thulo. Kipajo abang pirte hache tanglo. Hempu Kristo alang lihenlo. Lun tuistu 11 along athepi riponsi. Matijoni paing korap po arni pirte adang along. Arni ke themari Christmas katalon dun along pachton dun si. Lokhijan Baptist Church along the Christmas talon dun. Sapabani Area Baptist Fellowship ke parlo angkang. Matijoni paing korap po arni ada porpai Christia porpen Associate Pastor Jamal Hanse pen kachipaim pupona mailong. Junbang borsing ingdipen alhi pachinia por enlo. Lapen kinang soralam hai hui pachini ponlo. Mai kangpu alun lun penchenglo. Christmas abha pan Pastor Aaron Teron pensi. Arnama hirjume hanglo. La sopi project alun. Apor hujumesen alun penang korti ingjiratum lun parju ponlo. Adun tu Arnama pan kipanong adan bapuram terang pensang people Teron piatum pen rungsi. Mai pupen jasi angdi si Arnama hirjume hanglo. Dikon anan terang lapen sang pi pudang teron piatum pen Bible por hiponsi Pastor Aaron teron pen Jisu Kristo pirthi kopia potsi nang hachinang kok ma alam lapen Christmas kopia phanma pu arna malam than ponlo kachdong donatum pen Joran esan churap sarsi Christmas katalon mesen pen pachunlo halapu Langherang Baptist Church along Jisu Kristo mahangkithek arni katalon pon along LBC auditor Hemo killing pesi match pahem pupon Jaimek ateng pen klemsumar ni marlia song atum pen kilun ke kan pen ning chiparong pon along Christmas a cake sitame ing than pon lapen arna malam evangelist barim longki teron pensi arna malam mailong than pajirmi ponlo West Karbi along district along the Matijoni Pine Korap po Arni ong dung ahawar along alir alon pen Arni ke themati Christmas katalon duna birta katnyu sasai hemalong birta nangli West Karbi along ri along ong dung ahawar along Arni ke thi alir alon pen talon dun lason si Karbi rong supi Don Bosco School along ta Jisu Kristo bhangkithek Arni talon dun labang so katalon po na mailong alhi sarpo man pen sojong Don Bosco School along Father Ronaldo chutong dun pen Jisu Kristo pirthenang kahachi alamo than po This hope we need to have, and we must never forget that this was made possible only because Jesus came into this world to be and became like one of us and made it possible for us to reach that stage to be one day with Him in heaven. Halapu hamren rong supi along ta hitikulat bitheta ajo apolote klari klarbang ason si thekpon long hamren hiti kimi lapen hiti barim along ta kulat kangnia tu pen chipaduksi rong supi alir alon pipon hamren rong supi along prekja mondili ingora phwa tumpen puple pin pen akapek ajai mek pen Christmas katalon pon theklong matijoni phaing gora pho arnisi Jisu Kristo mhangke thek arni katalona pothak kad news pen hamren arong supi arlo penang ana dim ka homri damhut alang litum koson pensi Christmas katalon dunma laso aputhak chithachimum ponrinti ini Desember taring gorapo siringa tretroksi ani omtili baptis monduli pen la Yesus Kristo amhang kethek arni Christmas ningarau pensi omtili monduli alo ke do korte inje kado kobe ke bigi thetum chingrum sipini arni kethe talon ponlo kad news apherang ki branding hipen Hundor Singh Kropen nangkipali abirta Birta bangila pansi kangton poniklo lain bom tekanus channel do me thakmi kurwang thu